So before si-animate umlomo, indlela esi-analyze ngayo qala i-space between amazinyo ukuthi sikangakanani, yabo? Bese kuthi okwesibili ama-lips la ngenhla akude kangakanani namazinyo, yabo? La amazinyo avela kancane, la avela kakhulu. And then okwesithathu ileli side elingala ukuthi liqhele kangakanani. Njengamanje solivula nje not kakhulu, yabo? Umlomo usondele ungabi mude kangaka. Because njengamanje ustretchekile kakhulu, so sondeza kancane sithi kanje. Ngibuyisela ikhamera ngala, ngiselect lama control bese ngiza ku pose mode, okay? So ngizoselecta lo u-X mirror, ngiselect le control le, ngithi ukuyisondeza kancane kanje, okay? So umlomo wami ngifuna ube ngaka meqala ukukhuluma, yabo? And then make sure ukuthi uvula u-auto keying kanje. U-right ungaka, mesithanda lo mlomo lo singaselecta le control le sithi utshekisa kancane, utshekele eceleni kanje, yabo? Ungabe nje straight kanje. Izinto esiyifundile ke lezo ngakathi uphoze ikhanda ukuthi uphoza kanjani, izinto azibe straight. So uzotshekela nje eceleni kangaka. And then bese kuthi ke into engiyishoyo is not something engifuna ukusimayela ngayo ukuthi ngangishilo, yabo? It's like nge-sort of sad or angry or whatever into engiyishoyo, but akuyona into engihappy ngayo, yabo? So lona ngizomehlisa phansi kancane kanje. So umlomo wami uzobe kule position yokuthi ubheke phansi kanje. And then ke bese ngenza lezi zinto ade ngizisho ke. So kwi-frame yokuqala amazinyo ami ispace esikangaka, yabo? Sengizovula lona ke ukuthi ngicreate ispace between amazinyo. Okay? And then okwesibili amazinyo angenhla indlela avuleke ngayo ngasephezulu. So into ecishe ibe kangaka ya, and then bese kuthi awangezansi ispace esicishe sibe kangaka ya. Kanje lokho seku-right, but then ke umlomo wethu ngathi ibhokisi nje limi kanje, yabo? Ngifuna ukwenza ube u-round kahle laphaya, ubuye ube u-round kahle ngala. Ngizopress u-N ngiye ku-cloud rake. I prefer ukubeka kwi-quality, ukubeka ku-1 animation ukuze uzoba smooth kancane, yabo? Yeah, u-round wona, but ngizothi u-shape kancane even more. Mhlampe lo ngimehlisa kancane. Lona ngimuthi kanje. Lona ngithi umbuyisa kancane kanje ya. Just nje ukuthi ebe u-round kaso kanje ya. Yeah. Lo angazi ukumsebenzisa, ngizomhide cause usendleleni. Oh, ngiselect bonke lapha ngithi A, ngibaselect bonke. Ngize la ku selection set. Ngithi plus ngizobanika eyabe selection ehlukile futhi ngizothi mouth 2. Mouth number 2. Bese ngiyaba assigner. And then ke bese ngihide lo kanje. Okay? Umlomo ngathi ngivula kakhulu. Ngizothi ukubuyisa kancane. So umlomo ngiwukala ngala ukuthi ngivula kangakanani, ngala i-line control khona ama-controls ami. So ngalana ngingeza la phezulu, ngiklikhe la ukususa lama lokhunga, lama controls ocontroller, bese ngiklikha nalana ukuhide ama-bones kuze ezoba ngala. Kanje ku-right. And then lo line la ocijile la ezansi ngingaselecta le control le enkulu, ngithi ukuyise emuva kancane nje kuze ungabi khona. And then bese ngiyanyusa ke futhi ngibuyisela phezulu just ukushiya ispace esingaka ya. And then i-control enye yesibili engizoyisebenzisa inansi le. Okay, njengamanje umlomo wami I feel like uphansi kakhulu, yabo? Ngifuna ukunyusa kancane, so ngizowunyusa ngale control le instead of le ebiyisikwele la. Ngizoselecta yona ukurotate bese ngiyinyusa nje just kancane nje. Ya ukuthi ibe lapha yana, I'm happy ukuthi ibe lapha then ukuthi ibe sezansi kakhulu. Press u-A, ngifaka u-I, keyframe zonke izinto. And then bese ngibuka umlomo ukuthi wenza kanjani ke. Mengisuka ku-frame 1, yabo, uyavuleka kancane lapha ya. Uyavuleka before uzovaleka, yabo? So qale ngathi uyavuleka until frame 6. So lana ngizowehlisa kancane nje kanje, ngibuka nangala ngiwehlisa kancane kanje ya.
just uzama ukhava i-distance ecishe ilingane nale, yabo? Okay, and then bese ubuka ama-lips angenhla ukuthi enze njani wona. La aphakamile kancane ku-frame 6, lo ngizomrotate kancane la ngithi. Ngimrotathela ngala ukuthi bengibuka lona, yabo emevuleka ngathi liyaphakama iliphu ngale, but mina ngizoliphakamisela ngalana-ke cause lento ebengisho ukuthi indlela ovule ngayo ubuso obutsheka ngayo nani kule video yokuqala la ngichazela khona ngokuthi ubuso uphoza kanjani yonke leyo nto leyo, yabo? Ngizomlokhu ngangala kancane bese ngibuka nelingezansi. Elingezansi ngathi liyalokhunga, ngathi liyenyuka just kancane nalo. Kanjeya. Okay, sekunaleya movement and then bese enye ebalekile ile ngalana-ke manje. Okay. Cause ayibonakali kahle ukuthi yenza njani, sengarelaya-ke nakulo. As much as bengafani, yabo ngathi uye emumva kancane mawubuka laphaya. Just emumva kancane kanjeya. So ngizoselecta lo, ngithi ukumdonsa kancane ngithi. Hhayi kakhulu, umdonse bese upress u-shift ukuthi umcontrol kancane kanjeya. Just nje bene-slight movement engathi udonsekela emumva like so kanjeya. Okay. Mhlampe lana sengamnciphisa kancane ngithi. Nala mhlampe ngimbuyise kancane ngithi. Just uba ne-movement A, I, then bese ngiqhubela phambili. Usezoqala ukukhuluma ngithi. And sometimes into ayishoyo uyafisa ukuyizwa, so ungashintsha la, uselecte u-timeline and then bese uza kule nto ebhala u-playback, uklikhe kuyona, uselecte la ebhala u-audio, u-scrubbing. And then-ke ngizohambisa lento ngiyise phambili ngeke ngikhulume at the same time cause kuzozwakala le audio plus i-voice le ngirekhodayo. Yabo, so if uhambisa lento le uyesa phambili uyezwa ukuthi okay la ebesho ulokhunga into kanje, la ebesho into kanje, yabo? Mina-ke ngizoyivala kwamanje. So if ngibuka amazinyo la, so from u-frame 6 ngiyaphambili, yabo, ukuthi umlomo uyavaleka, uvaleka la ku-frame 11 and then from u-11 all the way to u-16 uvalekile, yabo? And then uzuvuleke lapha ku-17 kancane kanje, yabo? So ngizoza ku-frame 11 la ahlangana khona amazinyo, kahle kahle ik-frame 10 kanje. So lo ngizothi pause, clear transform, ngithi all, just nje lona ukuthi umlomo ubuyele uvaleke. And then ngenkathi uvaleka ngingabuka nala ukuthi wenze njani. Uya phambili kancane, yabo? But-ke angiqale ngalaba. Yabo lo ukuthi leli lip leli liyenyuka kakhulu and then leli ngezansi nalo liyehla kakhulu, yabo, ukwenza lo mlomo nje okanje. So iphathi engiyibuka kakhulu ile phana nendawo la, yabo, ukuthi ama-lips enza njani lapha nendawo not le phathi engaphandle kanje. So ngizoza la ngithi nango esimsebenzisa kakhulu cause uyona simbona kwikhamera ngithi. So ngithi ukuphakamisa ngithi, yabo, ama-lips ami ngathi ehlile ngala anyuka ngala. So ngizolokhunga, ngizomrotathisa even more lo, ngithi kanje, nalana ngimehlise kanje, mhlampe nakhona ngimrotate kancane nje ukuthi erotate ngala and then bese ngizothatha laba out-ke ngala ukuthi besimode kahle nakhona. Ngithathe lo, ngibuke ukuthi benze njani, mhlampe ngisondeze nalo kancane. La ngifuna ukucisha-ke mirror cause la usmooth kahle. La ngithi just nje ukuthi ujike kahle lapho umlomo wami uthi kanje uze ngala. I think lokho ku-right. And then okunye AI, okunye bese kuba yilama controls la.
ngibuyisele leya mirror leya bese ngiyidonsa kancane ithi ukusondela kanje. So izosuka emumva iye phambili kanje, yabo? Ihambisana kanye nomlomo lapha A, I. And then bese ngibuka-ke ukuthi kwenzakalani enye. From number 10 avalekile until ezovuleka kunumber 16 la. So unumber 16 ngizothi I ukufaka i-keyframe ukuthi le keyframe ibambeke all the way until 16, but enga-check-a ukuthi yini eyenzekayo ehlukile between frame 10 no frame 16, yabo? So if ubuka lo ongezansi la, yabo ukuthi lo uza phambili kakhulu kanje, akanake kahle ngalapha but uza phambili kanje. So soqala ngaye simuse phambili, and then bese okay, asimshiye kanje lo, sizonyakazisa lo kancane cause lo sike samthinta, just ukuthi befane kanye nalo ngumthinta kancane, just ukuthi befane kanye nalo. Mhlampe lana bese ngimrotate just kancane ukuthi engathi uyaqonda kancane nje, including lo kanje. Okay, so laba bayabuya, yes, nala uyayibona i-rotation laphayana ukuthi ikhona kancane. Bese sibuka la is like uphansi kancane, so ngizomehlisa just kancane ngithi, and then uyavuleka laphaya ku-16, ama-lips ayaphezulu kancane kanje. So i-distance nje enoticeable, and then si-check nalana futhi lapha I move kakhulu but sengizoyithi nje just kancane ukuthi ephansi kancane kanje. So ephansi, okay, I ku-16, and then bese sibona-ke okulandelayo ukuthi kuthini. Sibuke la si-analyze into esiyenzayo nje uku-analyze i-reference ukuthi yenze njani nathi senze ngala. So 16 avalekile bese evuleka. Okay, so zothu izinto ezenzakalayo la. 1, aqale evuleke umlomo uze la, yabo? And then number 2 bese kusuka la maphathi angenhla esezo hlangana la kanje. Ngizokwenza for le part yokuqala i-audio ngize ngifike la le ethi ngangishilo ngathi, and then-ke wena uzobe usuyaqhubeka ukuthi abanye benu bayokhala, then uzobe usuyaqhubeka nale part engala ukuze ivideo yami ingezukuba yinde kakhulu cause iphathi le elukhunga ethatha isikhathi kakhulu, yabo? Uzolokhu upractice nje upractice but uzogcina uyitholile, kodwa indlela engihamba ngayo iyona le cause kusamele ngipholishe ngirefine kahle yonke i-movement nayo yonke leyo nto leyo, yabo? So angifuni ivideo izibe yinde kakhulu. So ku-16 amazinyo ayavuleka until 21. So lo ngizomvula kancane, kumele ngimbone nangala, avule kancane nje laphaya kanjeya. Okay, mase evulekile ama-lips enze njani? Ayehla kancane laphaya, just kancane. La phansi enze njani nawo ngathi ayabuya kancane, yabo? Uma ubuka la le distance le distance nje yamazinyo la inde lapha ibancane laphaya kanjeya, and then la ngizothi ukuyinciphisa ithi kanje, yabo? Kanjeya, and then bese ngibuya kulaba-ke abasemaceleni ngibona ukuthi benze njani. So bayahlehla bona baye emumva, yabo? So la ngizobahlehlisa maybe not kakhulu kanje kanjeya. Okay, mase evulekile umlomo kanjeya, mhlampe la ngithi ukunyusa cause la ngathi unyukile wasengathi uyaqonda uthi kanje, yabo? Just ukwenza into ekanjalo, not kakhulu too much but nje ngathi kuba kanjeyana lapha, and then bese uyakheva ukuthi kanje. I ufake i-keyframe,
and then from 21-ke usuzoza ku-O la, and then mufika ku-O u-frame 29 lowo la round khona oya phambili khona phambili 29, and then usuyaqala uyahlehla ubuyele emumva yabo. So ku-29 indlela esokwenza ngayo u-O no-W sokwenza ngomlomo ofanayo yabo. So into esoyenza, so pressa u-A I ku-29 and then si-analyze ukuthi amazinyo enze njani. So from lama frame la amancane la, I feel like amazinyo aya phansi kancane yabo. So ngizoza ku-29 ngirotathise amazinyo just ephansi kancane, not kakhulu, kancane kanje, bengathi ayavuleka kancane laphaya, maybe even more, just nje ukuthi ngibe ne-movement laphaya ekaso. And then-ke bese ngiza kulaba kumele ngibasondeze eduze kakhulu. Okay, before ngiqale ngabo asiqale ngalapha ukuze kuzoba lula. So basuka lapha phezulu. Okay, enye into okumele uyiqaphele uma wenza ama-lips ukuthi lo akamuvi kakhulu up and down compared to lo, cause ngenkathi ukhuluma lo angithi uvulela ukuthi isilevu siye up and down angithi. So iphathi emuva kakhulu isilevu kanye nama-lips angaphansi, lo awumuva kakhulu yabo. So avoid ukumuva kakhulu. So ngoba bezohlangana nje yilo ozomuva kakhulu eze phezulu, lo uzothi just kancane yabo. So 21 to 29 besibuka amazinyo la agcina khona bese sibuka lo. So uyeza yabo ukuthi amazinyo uwavalela just nje ungaphansi kancane namazinyo, akekho kude kakhulu compared to lo osuka lana enyuke all the way lapha phezulu yabo. So ku-29 ngizomehlisa lo kuthi ekhava amazinyo mhlampe mala kanje, and then bese nginyusa lona-ke ngimusa phezulu ezothi la, and then-ke bese ngisondeza laba-ke emaceleni mhlampe ngizothi ukubanyusa kancane yabo kanjeya, and then bese ngizama ukubenza-ke bebeka so kanje, and then ngala phezulu bethi kanje. Lo ngizomehlisa ezansi, and then bese nginyusa laba-ke ngiba-rotate-ise kancane kanje, nalona ngimsondeze eduze kanje, just ukuthi ngi-create nje leya movement ekaso. Lona ngithi ukumnyusa kancane even more yabo, already sengithola ilokhunga ishape kanjeya. Sinyuse lo even more, and then sathe lo sithi ukumsquasha naye kanje, sathe lo sithi ukumbuyisa kancane kanje, and then sibuye ngalana ukuthi umlomo wenze njani nakhona yabo. Usuke emumva uya phambili, it's like uzocija kanje yabo. So singasebenzisa laba bobawu-2, selecte lo simuse phambili, and then uzosakhela umlomo ongathi uyacija lapha yabo. Mesithi mesimusa phambili umlomo ongathi uyacija kancane, kanye nalo simuse phambili umlomo ongathi uyacija nawo lapha kanjeya. So sinento esicishe ifane yabo. So ku-right kanjeya sithi A sifake u-I, control save. Okay, lana sesinama shapes omlomo ahlukahlukile, ile ecishe banje, ile evule kangaka, ile evala umlomo, ile evala umlomo amalokhunga ama-lips ehlehlele kancane. So into esesingayenza lana ukuthi singayi phambili, lokhu siqala phansi senza wonke lama expressions. Mesibona ukuthi sibuya sihlangana nenye kanjena, mhlawumbe yona ivule kancane, sikhopha ama keyframes ala siyawapaste lapho, siyashape kahle ukuthi kuqonde nalowo mlomo lowo. So ngaleyo ndlela-ke sesave isikhathi yayibona leyo nto leyo. So control save, and then mesuka kulo mlomo lo, okay, uzothi izinto ezenzekayo ufike uvuleke yabo, uvuleke until la, bese-ke uqhubeke uvuleke amazinyo esezoba kanje.
yabo, la ku-36 bese hlala lapha kancane bese-ke evuleka futhi. But ake sidile nalokhu okwala. Usuka kule pause le uyahlehla uza kule. Yes, ikhona le la ngiyayibona, but sengibukela nalaba kancane-ke yabo ukuthi bona bahlehla straight beze bezofika la yabo. So maybe singaqala ngale and then bese siza somewhere phana nendawo sesovula amazinyo kancane cause avulekile kancane and then bese yavaleka-ke nawo-ke. So sizoqala kule frame le, ku frame 35. So press A, sifake u-I, size ngala, sifake u-I. So u-35 sinento esa-sort of ismile kanje engavulekile kakhulu. Sibuye ngala ukuthi sihlehla kangakanani. Siyahlehla but hayi kakhulu. So sengifuna umlomo kanjena-ke ngizobheka la. Inanku ku number 10. Select i-keyframe ka number 10. Press u-A ukuselecta yonke into uqala la. Select number 10, Control C. Uze number 35, Control V. Okay. So sesinale movement eza la, ne? So mayisilana mhlambe la ngizothi uyihlehlisa just kancane nje and then amazinyo ngwabuyise kancane mhlambe ngala mhlambe ngiwathi la nala ezansi ngithi ukuthi lana mhlambe ngithi unginyusa kancane kanje and then bese ngilungisa laphayana ke mhlambe la ngibuyisa kancane just nje ukuthi kube round kahle. Okay, la ngathi kuba yisikwele while la kusmooth kahle, so ngizocima lo just to fix le side elingala. I think into esengafixwa kahle unginyusa equality yelokhunga, equality ye character yabo. Ayi ku right ngizokushiya kukanjeyana kwamanje. Okay, AI. So suka la siyahlehla siza la. And then ke bese solungisa lapha nendawo ke mesisuka la ukuthi amazinyo asavulekile until this point bese ke eyavaleka. So zala nayo kule phathi le. So la sifuna ukuba nomlomo kanje yabo. So into elula I think ukuthi A uselecte yonke into, ucopy yona le frame le, Control C, Control V sizoyipaste la yabo. And then bese sithatha i-keyframe kalo lenga la amazinyo esavulekile yabo cause umlomo ama-lips anyukile but amazinyo siwashiye enespace phana nendawo yabo. So le control la kule keyframe soyikhopisha Control C sizoyipaste la Control V asavulekile yabo kanje ya. And I think la asevule kakhulu compared to la eswashiye khona yabo. So ngizoza la ku-31 ngithi kwavula even more. Kwavula even more kanje ya. And then bese ngisondeza laba ke ukuze umlomo ube mncane lapha ya. Basondeza la. Ngivule imirror lapha ya. Ngithi basondeza kangaka. And then ama-lips ngithi kwanyusa la amazinyo vele kangaka ya. Mhlambe la ngithi ukumehlisa kancane lo ngithi ukumnyusa kancane. Just i-mouth shape ecishe ibe kanje ya. Nalaba ngibehlisa kancane la phezulu. Le control le ela ngiyakwazi ukuthi ngicontrole ngayo kanje, but okwamanje ngiyiyeka ngamabomu because the less control you use the more uba ne-control kahle yabo. Manje mase unama-controls amaningi enza into eyodwa kuba nzima ukuthi ucontrol i-animation yakho kahle. So sengizokwehlalisa lo ngombeke la and then ke bese ngicontrola laba ke ukuthi bengathi baba smooth, but la abadinga ukuba smooth kanje bengathi kanje bebe naleya nto leya just like ekanjena la yabo. So whichever works for wena.
Okay, kanje so usuka la evuleke ethi kanje, esuke la evuleke ethi kanje. Yabo, sesine movement ecishe ibe simila ifane. And then okunye futhi ukuthi mabuka la on the side la umlomo ucijile kanje yabo. So mangihlehlisa usacijile plus not kakhulu. So singabathatha laba bowu-2 sibase phambili just kancane. Sibuke la ukuthi basacijile kancane. And then-ke bese bebuyela emuva kanjeyana-ke. Okay. Sithi A, I. And then bese sisuka lana-ke manje sesiya kwenye ipose la amazinyo ahlangene until 39, yabo? Ahlangene until 39. A, I, and then sibuke ukuthi yini into ehlukile. So I think ama-lips la ane-movement encane nje engatheni eya phansi kangaka, yabo? Just encane, not noticeable kakhulu. Just encane kanjeya. Nalana encane kakhulu. Lo move kakhulu, I think sengumuve ngephutha. Yeah, encane kanjeya. Mhlampe sibuye nalana emaceleni ukuthi kwenzakalani. Maybe singathi ukuhlehlisa into enganothi yabona la movement encane just engaka ya. So that umlomo wethu nje freeze. I think ngi-right ngento ekangaka ya. Okay, A, I, and then-ke bese kungathi sidlulela kwenye ipose-ke umlomo wethu uyavuleka until frame 50 kanje. Ngizogcinisa ku-49 not ku-50 if ubusufake ku-50 keyframe uyiselecthe and then uyidonse kanje le ku-50 uzoyibeka ku-49. So ku-49 ngizothi A ngifake u-I bese ngivula umlomo kancane ngithi kanje mhlawumbe kangaka. Ngibe naleya movement. Ama-lips angenhla ayehla kancane not kakhulu kangaka. And then angezansi ayabuya kancane kaso. I feel like kodwa ngimvula kancane la. Maybe sithi even more kanjeya. And then lana emaceleni mengibuka i-distance between laba bowu-2 is like mesuka ku-43 eza ku-50 iyancipha kancane, yabo? Ngizoza ku-49 ngithi ukunciphisa just a little bit kanjeya. I think ku-right lokhuya. AI ngifake i-keyframe and then mase ku-49 uqale bena lento le engathi uyavuleka even more ubuse uyavaleka, kodwa-ke soyisosa out-ke mase si-refine kahle umlomo wethu-ke. So susuka ku-49 size la ku-54 umlomo usuvalekile. AI, okay. So sibuye nokuvaleka kwakhona kuqala because siqala ngale control ukuthi amazinyo enza njani. La from 49 to 51 ngathi ayehla phansi ayavuleka, kodwa makusuka lapho it's like ayabuya kancane, I'm not sure. Ngizobuyisa kodwa kancane just kangaka. Just nje ngibuke nalo kancane kanjeya. And then-ke bese ngibuka leli lip leli engaphezulu, angazi noma bese ngichazile indaba yakhona ukuthi le part ayimove kakhulu le engenhla. So ile lip le engezansi mesuka la ku-49 siza la ezovaleka khona, yabo? Masibuka le lip le engenhla amazinyo la, then asithele kancane seqondene nawo amazinyo laphaya. Ewadlula just kancane bese uyahlangana umlomo compared to lo osuka la ezansi enyuke uqondene namazinyo lapha and then bese yaphezulu. Bahlangana almost phana nendawo just ethi-ke phela umlomo uvulekile la, yabo? So uyawadlula namazinyo ezohlangana la. Lo ongezansi because kumuva lo and kuphinde kumuve yena, so ibona abamuva kakhulu compared to
le part le elangenhla yabo. Sesovala sithi la ngifisa ukuqala ngalaba baseceleni cause umlomo uzovaleka yabo. So laba i-distance uma uyibuka la iyancipha kakhulu. Ngizoqala ngalaba ngithi ukuyinciphisa kanje kanjeya, and then-ke bese ngehlisa lo ngimbeke la bese nginyusa lona-ke bezohlangana almost khona laphaya. Okay, so inkinga yami-ke manje sekuyilaba abancane abashape umlomo la ngizoba selector bonke just nje lama controls la amancane ngithi pose clear all, just ukwa resetha bese-ke nginyusa lo ngimuthi ngehlisa lo ngemuthi kanje, and then ucijile leliphu kancane vele uzocija la phambili kanje, not kakhulu. So ngizothathana lo ngithi ukumusa phambili just lithi ukucija leliphu le yangala, and then-ke bese ngicontrola laba kahle-ke ukuthi beme kahle-ke umlomo uvaleke kahle bengenzi lento abayenzayo. Ngizonyusa lo thathe lo muthi nalana sizama ukulungisa laba okumele phezulu okumele phansi ezephansi, and then laba futhi ngibalokhu-ke ngithi ukubehlisa kancane umlomo ungathi uyakheva uthi kanje ungaqondi yabo. Sithathe nalaba sisukubathi ya just ukuthola into ekanjeyana u-B bayokhala ba umlomo uhlangane laphaya. Lo I think uye phambili kakhulu ngizothi uhlehlisa just kancane nje nalo ngumuthi lo ufuna ukungena ngaphansi-ke laphaya mengimenza kanje yabo, ufuna uku-actisa okwa F ngizomehlisa kancane ebe kanjeya, then-ke bese ngilungisa lapha. Yeah, I think u-right kanje, just play around nje until ize benjeya AI. So uzosuka la ezovaleka la ukuthi uhamba kanjani ukusuka la ezalana sokulungisa ekugcineni lokho, and then mesuka la AI 54 no-5 I'm sure ukuthi akamove kakhulu, 54 5 and then 6 kungathi zizovuleka yabo. So 4 no-5 A bayafana, but-ke mhlampe la ku-55 sesingahlehlisa lo kancane sithi kanje just nje sibe naleyo movement encane ukuthi usezovuleka AI, and then bese siyawuvula-ke abanye benu. Ngizogcina la ukuthi abanye benu sometimes ngenxa yokusinda kwelokhunga cause nginyusile lento yami ayisekho futhi lento ya-cloud rig la sekumele ngiqale phansi ukublenda, but cause nginyusile quality yekhanda lami lana, so iyezwakala ukuthi idlala kahle audio but ama-lips awameji kahle nalento eshiwo audio yabo. So that's because iyasindelwa and ngivula ama-window 2 khona i-character ngala khona i-character ngala. So if usentola ublend uzothi uyadlala ubone ukuthi ayi ama-lips enza into engeyona le eshiwo la yabo. So ngizovele-ke ngize la ezansi ngivule i-scrubbing and then bese ngiyathula while ngisalokhunga. Abanye benu ngizogcina lapho, abanye benu le phathi-ke ethi bayokhala and then usuzoyiqedela-ke wena-ke cause uyapractice angithi ngenzela mi-video ukuthi inga-stretch-eki ibe yinde kakhulu yabo. Bayokhala and then uzobe usuyenza-ke cause usuyitholile i-flow. Siqala ngalo ukuthi uvule kanganani amazinyo, size ngalaba bo-2 and then bese siza ngalaba, and then if sikhona isidingo and then bese sishape ngalaba kumlomo wethu yabo. Ileyo nto nje sisamba kanjalo. So mengibuyela ku-55 ngizovala lo cause ngiyarekhoda angikwazi ukuthi ama-voice edlala u-2 zongozwakali. Mesuka la okay, so la ufike evuleke ebe mkhulu laphaya and then ebese ziningi izinto ezenzelayo, uyavuleka ebe mkhulu
ebese eyasondela amazinyo eme laphaya, ebese ezovaleka futhi laphaya ethi thaqa. Okay, so soqala ngalo. Mayevuleka lana, yabo ukuthi amazinyo i-distance enkulu, let's check ngala ngenkathi asazovaleka icishe ilingane. Iyavaleka bese iyavuleka almost i-distance iyafana. Amazinyo aqala ukubuya around la 58 esesondele eduze laphaya. So ku-58 ngizothi A-I, cause uzosuka la uvuleke umlomo uthi kanje. La emaceleni kuzohlehla just kancane not kakhulu. So ngizosebenzisa yiphi i-keyframe? Ngizosebenzisa lo mlomo lo ngqo. Ngizothi A, ngiselekte yonke into, Control C, ngize la Control V. Okay, sekunenkinga laba-ke futhi manje abamise kwelukhunga. A, ngithi A la, ngithi I, ngikhopishe laba, ngizothi V nazo-ke. Okay, so busiyavuleka umlomo. Ngenkathi uvuleka le control le ngifuna uku-check ukuthi yenze njani. Ngathi iyabuya kancane yabo. Ku-58 ngizothi ukuyinciphisa kancane, and then ama-lips asuke ethi kanje evuleke la ngathi apha nendawo lapha kancane. So ngizothi ukwathi just kancane. La ngizowayeka kanje la, but then laba-ke abezemaceleni, I'm not sure if lo mlomo ungala nalo uyalingana yini. Lo uvule kakhulu, lo uvule kancane. So la ngizothi ukubabuyisa kancane kanje. Yeah, so uzovuleka uthi ngithi A-I, and then from la bese usondela lapha kanje ya. Yabona nje usondela wonke kanje before ezoqala ama-lips ezohlangana wodwa. So ngizoza ku-58 ngize ku-62 ngithi A-I, and then-ke bese ngiyashayipha-ke ngendlela ohamba ngayo umlomo. Le phathi le iza phezulu kancane kanjeya, and then ama-lips it's like awamove kakhulu, but la ngathi lo uthi kancane nje. Lo uyavuleka even more kancanyana. La ngizobavula kancane laba, not kakhulu kanjeya. A-I, and then-ke bese uzohlangana la. Before uhlangane ngibuka amazinyo i-distance iyasondelana kancane nje. Thatha lo ngithi ukumusa phezulu just to have i-movement eslight kanjeya. Okay, senginayo vele la ahlangana khona yabo. Okay, so of which bani ila ku-54. Ngizopress u-A uselekta yonke into, ngideselecte lo, ngipress u-I just ukufaka i-keyframe, ngikhophe leyo keyframe leyo. So sisuka la, ikuphi la sihlangana khona? Oh, i-65, and then deselect lo. So khopha u-54, Control C, so paste ku-55, Control V, ila uhlangana khona. And then-ke bese ngisotha out-ke le mese sengiyidale la. Ngehlise lo kancane, ngithi ukunyusa lo kanjeya, ngibona ukuthi kuhamba ngendlelani. So la i-distance iyaqhubeka iya-decrease makusuka la kuza la. Ngizothi ukubasondeza eduze, ngithathe laba ngibathe kancane nje. Just ukulungisa ube kanjeyana lapha, and uyacija-ke lapha even more yabo. Uza lapho uzohlangana kanje. Laba bowu-2 just ngibathe nje kanje. Bethe kanjeyana lapha A-I, and then from 65 66 usahlangene and uyasondelana.
ngizothi usondeza kancane lapha laba ngibathe kancane ezansi kancane nje, just ikubona i-movement, and then ku-67 sewungathi uyavuleka but i-movement encane kakhulu. So ngizohlehlisa lo kancane ngithi, mhlampe nalo kancane ngithi, angibavuli exactly yabo, but nje just i-movement encane so, and then-ke bese beyavuleka ubusugcina laphaya before uzothi futhi uzovaleka again yabo. Okay, so AI, so uyavuleka ama-lips, i-jaw or i-space between amazinyo asmooth kakhulu yabo, uyavuleka and then bese kugcina la before ushintshe i-direction, kuyagcina la uhlale kancane and then kushintshe i-direction esezovaleka. So 67 to 70 AI. So ku-70 bese ngibuka akufane naku-60 naku-66 kuyafana. So A, double select, double click lokhu deselector, sikhophe u-62 sizomphaste ku-70 straight, singayimosheli isikhathi. And then bese sibuka-ke ukuthi lo from 67 to 70 kuhamba ngendlela ecishe ifane yini. So amazinyo awamuvi, mhlampe-ke thina siwathi nje just kancane ngathi siyawavula, just nje movement encane kuwona. Angithi yabo lana laba baya emasayidini bamla, and then mekuvuleka incane kakhulu i-distance abayihambayo. So thatha lo just nje sithi kancane, sengathi singabaselector la sizokhopha ku-67 la bakhona vele, so baphaste ku-70 besondela kanjeyana, and then ku-70-ke sesubahlehlisa kancane-ke nje sithi kanje, ayi kakhulu, and then silungise laba-ke ukuthi eflowe kahle-ke laphayana engabi kanje. AI, okay, so mangisuka ku-67 uyavuleka kanjeya, kodwa sengathi ngingaphinda ngimuthi xaxa just kancane kancane nje kanje, esuke laphaya ezothi kanje. AI angazi ngihalela umvula even more, yeah, uzosuka la ethi kanje and then 70 bese ngathi uyavaleka laphaya kancane slowly, yabo. Ngizozala ku-73 ngithi ayi, yabo lapha le lip le isukile yazositha lamalokhunga, yazositha lamazinyo kwangathi uthi kanjeya. Bengasuka ku-70 straight ngizobavala la ku-78 kanje, but cause i-distance ende from 70 to 78 kuzosala lesi space lesi, so ngizosala sengimfaka lo u-73. So mangithi amazinyo awamove kangako, into emuvayo ile lip le, so ngizothatha lo ngimuse phezulu kanje, mhlawumbe ngimehlisa kancane lo, and then laba basemaceleni mhlawumbe ngithi ukubaphakamisa kaso kanje, cause kunaleya nto leya ngathi uthe kanje yabo kancane nje, so ngizoba naleya movement. Mhlawumbe nalona ukuze ngabe still ngizomuthi nje just kancane, just i-movement encane kanjeya. Lo ngithi ungimuthi AI, and then masuka 73 useya phambili kanjeya, uza laphaya ku-77 la kucije khona kanje washiya lesi sikhala. Ngizofaka u-I, ufake i-keyframe, ngibuye ngizokhopha khona lokhu kade ngiyenzile, lo mlomo kade ngiwenzile engathi nanku lo, ngizokopisha lo, Control C, ngibuye ngizophosta wona la ku-77, Control V,
engathi u-O kanje. So except lana ngizothi uhlehlisa kancane ungabi too much. Nalana mhlampe ngiwehlise just kancane kanjeya. Kanje. Ya uzohlangana kanjeyana. Mhlampe ngawucijisi kakhulu. La ngiselekthela bobo. Selekthela ongenhla kakhulukazi ngisuke ubuyisa kancane kanjeya. Just ukuthi bengafani naloyana. Okay, A, I, and then masulana ke, and then 1 2 ku79 I usuvalekile ke. Again ngizobheka la umlomo uvalekile khona enguthanda khona. I think I prefer 65. Control C. Ngiqale ngibuke kuqala ukuthi ngoba kanjena nje la uzovakaleka khona ilokhunga slave senza njani. I think lo akamuvile kakhulu, yabo. So ngizomdeselecta lo. Bonke laba abanye baselekthekile, ngikhophe u65, Control C, Control V, bese ngiyamvala laphaya. Uthi ngiboneke and then bese yavaleka kanjeya. Mhlambe ngi-avoid ukuthi ephansi kaso, yabo. Sona la ngizomnyusa kancane laba ngibehlisa. Cause lapha umlomo uthe kanje ungathi yaphezulu, yabo. Khona igap lapha, ayikho igap lapha, so ngizocima lo. Ngizama ukulungisa lokho. Okay, uthi ngibo ngisuka la uvaleka kanjeya. Okay. Maybe nala ngizothatha lo ngithi ukumshonisa phansi kanje. Ngithathe lo oyibhokisi laba abancane ngithi ukubashonisa phansi ukuze mesuka ku77 ezovaleka la bengahluki kakhulu. Kanjeya. Angithandi le ukuthi ushona phansi lapha kanjeyana akaqondile, just like lana nje ethi kanje. I'm not sure ukuthi I think uyena lo cause lokho. Ngizothi ukumrotate kancane ngakwelami iside, mhlawumbe uright ngakwena. Ngithi ukumnyusa kancane la. Thimbo. Yeah, akusafani ke and then bese eyavaleka lapha A, I. And then emevaleka ku79 naku8 usavalekile but useyavuleka. Ngizothi I by keyframe bese ngidonsa lo kancane, just nje kancane. Just ukuba naleya movement leyana A, I, Control, Save. Okay, and then ke ngizokwenza njani? Okay, ngizoyivala le file le ngibuye ngiyivule ukuze ngizothola lelo khunga le option engala ukuze mase ngidlala i-animation yami i-audio ihambiselane nomlomo lapha ngibona ukuthi kusahamba ngakho yini. Okay, so asiboneni ke. Kangishilo ngathi abanye benu. Yabona ukuthi umlomo uyabonakala more less ukuthi uhambiselana nalento ilokhunga yethu, i-audio yethu eyishoyo, yabo. But ke ukuvaleka nokuvuleka kwakhona khona la kumele uvuleke fast khona, mhlawumbe ama-lips noma uyilokhunga, amazinyo, khona la emele move slow khona. Ilapho sesobe sekurefine khona kahle nge-tutorial elandelayo ke sesoqedela ke senze sure ukuthi yonke into ivuleka slow or ihamba fast as kumele ihambe ukuze izobukeka i-believable, yabo, iflow ifluid ngendlela, yabo. Kangishilo ngathi abanye benu, la ama-lips angathandi because athi kanje ebese ezosi kanje. Uthi ngibo if i-quality yakusolve lokho kancane but not really. Okay, so ngizoza la just to sort leyo nto out. Just ukheve kahle laphana, size la. Sengihambile ngalungisa la obungekho right khona, yabo. Ngahamba nje ngi-adjusta just lama parts la ngasemakhoneni. So let's see ke manje. Kangishilo ngathi abanye benu. Okay, so le tutorial sizoyibamba lana and then kwelandelayo ke sisirefine umlomo and then bese silungisa ulimi kancane ukuthi lusebenze ngendlela
kakhulukazi la athi khona ngangishiye lo lapho kusebenza ulimi nakwezinye iy'ndawo-ke and then-ke bese siyaqeda-ke ngale tutorial la sidila khona nomlomo. Thank you.